Diri ka ba na'y nunundong han padarat ko nga asulong lugaring kay hilaw-hilaw tigaman lahan akon kahidlaw. Diri ka ba namimigaw andugan ko punuhin kahidlaw labi na kong kulop katulad ang adlaw labi na kong nauni ang mga kalaw. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sug magkita nagkikita nga nira ay manlaga pak manlagasa. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sug magkita nagkikita nga nira ay manlaga pak manlagasa. Upod adtun kahidlaw ko adtun mangharok nga ginbilin mo adtun gugmagagin sa at nimo igin ko it hinindughan ko ayaw nagad paantusa anugma ko inkaraw tanan basit matuman mga ungarata yana dayon pagkalakat kita. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sug magkita nagkikita nga nira ay manlaga pak manlagasa. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sug magkita nagkikita nga nira ay manlaga pak manlagasa. Adla nagsigay kaluuyi ako kay di na maigo ini ngalawas ko ununahin kahilaw nagtuhai mo adtun mangarok nga ginhatag nimo maski lang ganinday ayaw kabaraka utling agugmaku waray ruha-duha kung karuyag nimo buwas lahit aga diretso lang dayon pagpagkasal kita. Sikadang pirikoy-koy, pirikoy akahoy ayaw anay pag-inukoy kay kablas makaluluoy. Sikadang pirikoy-koy, pirikoy akahoy ayaw anay pag-inukoy kay kablas makaluluoy.